Thutha wa mucemanio wa thiku igiri mwena wa Nyeri atongoria kuma gitaro kia gatagati maigudanirie kwambika micemanio guothe bururi-ini kurira ndebe kiama kieru kia Jubilee. Ni turathie kaunti ciothe. Secretariat ya Jubilee Party ni rathie kaunti ciothe na tugukorwo na micemanio iria tukumit na MCA othe na tumit na officials ya kaunti ciothe cia ciama na twacemania nao na andu aria othe mena kuonera kiama giki maundu mega tugucemania nao na megukorwo me part ya uhoro wa kuunga kiama giki. Ona kuri uguo ni mameneirie aru nao aria makoretwo makiregana na kiama kiu kieru na kiria gitanyitwo kurugurio mweri turorete. Atongoria acio makauga muoroto wao ni gutigirira kiama kiu ni kiarugama na thutha wa githurano kinene giukite. Ria mwena coalition ni cokanirire ni kuga atiriri kuri undu ungiuka ati kiama kimwe kingihera thiini wa thirikari ni kia weekend thirikari na hiyo na thirikari no remone kurugama. Na nikio turacokanirira twi region ya Central Kenya nigetha twiciria tugikorwo twina kiama kimwe formidable kana kiama kimwe kinene kiria tungihota hiyo na kwendia thiini wa bururi wi wothe tondu no twende ati thirikari ingi tuguthondeka ya Mheshimiwa Uhuru ikone thirikari yahota kwirugamia. Ona kurigo aingi ao matinekinyia kigomano-ini kiu ona thengi ya ukorwo kirarongoriria atongoria othe athure ni muingi. No njokia na thutha demoni ati ona hindi ria Kibaki arari president akirugama na PNU akorirwe na bunge kindu 47 na ateithiririo ni guthie guthaithana nigetha ciama iria ingi moke manyitane. Umuthi gutiri gavana ona umwe wekinyirie kigomano-ini kiu. Gavana Joshua Irogo wa Laikipia rio urekinyirie muthi wa ira hindi ya kigomano kiu. Oho ni makinyaneirie kungaciria haro ya kukia njohi cia ibango gicigo-ini kiu ya gatagati makienda ruhonge rwa mwanya kura na njohi cio kubwo. Tunamuuliza Amri Jeshi Mkuu kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta pia aanzishe kikosi maalum cha kukabiliana na pombe haramu na mihadarati. We are going to come up with a comprehensive roadmap on how we are going to go to each and every ward in this region on this fight against drug and abuse. And also, we are also going to go to Rimuru 3, where we are going to come up with very solid declaration and strategy going forward. Atongoria acio meranire kukia njohi icio na njira ya kwira makinya aria megwitikiria wendia wa njohi icio guthie na mbere. Na nie ndire giceru no mwaka nyonanie wira wakwa wa guteithiriria youth tani uhoro wigie maundu maya maratuma rureri rwitu rutikae ruhana ta rukuhuka. Kigomano kiao giukite udukoni ni tu thutha wa President Uhuru Kenyatta gucera gicigo-ini kiu gia gatagati wa bururi. Ngiribotira Inooro TV ritwa kuna Macharia wa Gacuru.